Te kautau ki ro whare here here te tino whiu ka hoatu ki te tangata, ki te kore ia e whāki take tū ki no tamariki. Koe rā te ngako o te ture hou ka whai mana i te rangi tonu nei. No tērā tau ke te whakarerekētanga ki te ture mahi e tuatoru i whakamanatia ai, ko tāna tino kōrero he whakapakari i ngā ratonga ki te whakatuaki tangata mo te tūkino i te hunga whakaraerai o tātou hapori. Engari ko te pātai ia, ai rānei mā tēnei ture hou, e heke ai ngā tauranga tūkino tamariki i Wainganui i te iwi Māori. He nui te mā harahara o Cherie Sweeney, mena rānei i whakapau katoa i ona kaha ki te āwhina ia Serenity Scott Dingington he ika nā te tūkino tamariki. These babies that are going, a lot of them are under the age of 2 and they don't even have communication skills. If you aren't going to be speaking up for them, who is? I tūkino hia tōna whare i te rātau, i te mea he kaha nōna ki te akiaki i te huna kia whāki atu mona mahi tūkino tamariki. I tapaina tia ia he kai whāki kōrero. Being victimised for it was really, really difficult, but at the end of the day, I believe it's all worth it. You know, standing up for a child who can't speak for themselves. Nō te rangi nei kua mana tērā e te ture, arā me whāki atu ki nā pirihimana, mena he kite i nā mahi tūkino tamariki. Ki te kore, he mau heretia. E hara noi ho tēnei i te ture mona whānau o te whare kotahi, enari mo te katoa kei te āwanawanatia. Enari tērā te pātai, mena ka whai hua tēnei ture hou. Ko tā te mānai o te kāhui mana ririki, aha kua tōna paina, he mahi anō me mahia ki te aukati i tēnei raruraru. Government needs to invest in public education, so that people know exactly what they're looking at or looking for when we talk about child abuse and children being abused. Enari ko te āwana he mataku tonu te nuinga ki te whāki atu i o rātau a ke whānau. Enari ko tāna me whakaro ke mo nā tamariki. I think we need to be brave. Hei tāna anō he tōmuri ke te ture ki te āwhina ia Serenity, enari he tūmana ko pai mo etahi atu. Rā pāra tāwhai te karere.